Awukwazi wezwashayela ukweba. Awuseke ngashayela ukweba ke ngiqamba manje. Sekukaningi nje. Mhlambe 3 times. Uthinto. Ngishawa nje ngishawela ukweba malume. Yeah. 4 times or 3 times. Manje udliwa yini la emlonyeni? La emlomeni ngashawa amaphoyisa ametro la ku-Alice. Awunebhadi mfana wami kusukela nje. Hayi ayingangisukela ayengithole nefoni. Yeah. Shuthi le phone kwake umuntu eyayilahlekile kodwa yatholakala kumina kwathiwa ngibambile inkunzi. Yeah. La engasuka wathi ithatha ifoni iphoyisa ngase ngiyabaleka la ngijaha ngemoto la ngifica khona la indawo la kuthiwa sematsheni. Yeah. Ngificela lapha ematsheni la ngishaya khona ngaze waqhuma umlomo ngaphunyuka ngabaleka selithi lifuna ukungibopha. Aphunyuka ngabaleka. Wena uqosha kanjani ifoni ekuthiwa ilokhu itshontshiwe iphuca umuntu? Akasakulweli ngani lo muntu yena ophuca ifoni ethi akuyena lo ngibambele. Hayi wayengekho umuntu ophuciwe ifoni. Ngathi babeshaya i-stop and search. Yeah. Lento ukuthi amaphoyisa bangakuthembi akumise akukhuthuze. Wana yini awuphuma ifoni awephara ungcolile. Uma kukanjalo amaphoyisa akakubuza uyithatha le phone kanjani kwesinye isikhathi mayingavulelwanga icala bayithathe makuya ngosivulele icala bahambe bayogcina bamthole umnikazi wecala ukuthi nayi ifoni kanje itholakala kusibani bani. Usunecala emva kwalapho selembule ingubo la ngene. Selembule ingubo la ngene. Impula yangiphole yembethe le kanti umsuthu mfuthi. Hayi angena umsuthu la malume le pula eyishuthi manje sidala emvuleni yabo kumakhaza njengoba ngiyigqokile nje kanje. Yeah. Ingenza ngifudumale yona malume manje. Yabo njengoba ngiyigqoka kanje ngiyona engiyifudumeza ngayo ngoba ingubo simanzi zonke. Manje nilalaphi madoda ngoba nje kunje? Silala ngaphansi. Awuchazele nje umbukele nje usekhaya. Siphakathi inside manje. Awumthathe nje umbukele usekhaya umkhandele isithombe ukuthi kulelwe kanjani lapha nihleli kanjani. Hayi shuthi njengoba kunetha kanje sike siqoqane ngaphansi kovrandi laba beyitolo. Yeah. Silale khona lapho uvrandi beyitolo ngoba manje indawo akunethi kakhulu kuyona kunetha lapha silale kovrandi laba beyitolo silale khona noma inyawo zike inethwe zibe manzi kodwa amakhanda asuke right nomzimba usuke right. Kuvikela ikhanda kuphela. Sesivikela ikhanda nomzimba nje kuphela inyawo noma seyinganetho. Ngiyayibona inyawo zakho zinesithwathwa kuyacaca impela ukuthi ngathatha icule emanzini. Ilo ngiqala izolo nje imvula uyaphelela kumina nasebusuku yaphinde zanginezise imvula. Unjani ngapha ngoba phela ngiyengibone ngalabantu begcina sebesizakala ngapho. Ngala ngala kwamanje ngisayi anginalutho kwamanje malume akunalutho. Futhi ubhema wedwa phela ayiswele intombi ngale. Yeah phela ukuthi mani babili kuba umthwalo. Kuba ngcono uma usabhema wedwa ngoba mase nibabili ugcina suwenza nezinto ezirong ngoba ngeke uhlale kanje usuhleli kusho yena umama athi phuma uyobhanda phela. Phuma uyobhanda yabo ugcina suwenza nezinto ezirong. Hayi kwamanje hayi ngisaright. Uyabonga. Hayi ngiyabonga. Hayi ngisaright ngiyabonga. Buke kuyindoda nje kodwa ngathi quiet. Yeah, hayi yena ngiyena umuntu okhonze ukukhuluma kakhulu. Ikhonze kumuntu obhema kuphela. Yeah, ubhema malume ngiyabhema kuphela kodwa ngumuntu owenzana ukucathama futhi ngiyakwazi. Ukucathama kanjani unyawo unyawo nje mangibona ukuthi into malume le ingangibhemisa ngeke ngizama ukuthi usondele kuyona mhlawumbe ngiqale ngiyele ngibheke ukuthi akekho umuntu ongibukayo. Yeah. Ngoba egcineni ngigcina kumele ngiyithathe kuze ngizokwazi ukuthi ngibe right. Yabo. Yeah. Noma ke kuyinto nje
engekho right kodwa sisuke sesilwela amalo kunento abantu bake bathi kulula ukuthi uvele usuke kutshena kuthiwa yekela ukubhema uyeka kunama challenges ohlangana nawo ayinkinga malume ngoba manje wangasho umuntu uthi yeka ukubhema kodwa kunento ekuthiwa arrest ugcina ungazi malume noma ikhanda libhlungu noma umzimba konke nje umzimba uzwe ngase uyinkinga umzimba yabo uyasinda lapho usuke sungathatha noma yini oyibona nje eseduze ngoba esikhathi esiningi usibona malume sigcina sekuhleli kanje emgaqweni so sibalekela kona ukuthi sihlupha abazali ngoba sigcina sesitshontsha khona emakhaya nako makhelwane sigcina sesitshontsha kulokho kuthiwa kwetshontsha kwamakhelwane ugcina umuntu nje kube ngathi hayi awuyazi leyo nto awuyazi kodwa ekugcineni ukubanjwa kwakho ngeke ungayitholi into ngeke futhi ungaboshwa yabo ama-challenges akanjalo ukubona sigcwele emgaqweni sinje malume leli drugs lethu inkinga kakhulu manje into enye abantu abakhala ngayo nami ngikhala ngayo kukhona abantu engeke ngaba-detoxa ngabaphuzisa ama-methadone kodwa ekugcineni umuntu useyiphelile lezi inhlungu abhekana nazo aphinde futhi yena abuyele kusuke sekwenze njani uma ungasichazela usibhalanse sekulokho yabona lapho malume ngeke ngize ngikufihle lapho idinga lento uma kubo umuntu osukayo akutshena ukuthi lento esengenza manje angisayithandi ngiyafisa ukuthi ngithole usizo kanje ngoba manje indlela engenza angisathandi ngempela yabo umuntu kanjalo kulula ukuthi umphuzise kodwa umuntu makuzoba wena umtshena ukuthi yeke into ewukuthi uzoyenza ngoba eyenzela wena makwasuka phambi kwamehlo akho aqhubeke nayo akuyona into ongathi umele umuntu kube uyena ocelayo ukuthi ucela usizo kanje ngoba nami ekhaya sengeke ngazama ngathola usizo ngaya komaphumulo la akekho umuntu ongakazeka kastekeni ngaya khona malume ngafike ngahlala nje khona isikhathi eside ngabhemi ngabuya futhi nasekhaya ngahlala ngabuye ngathi December sengobe sabangani sokuhamba nabangani ngathi December ngabuyela futhi ekubhemeni kancane ngilokho ngibafihlela ekhaya ngathi ngisuka ngabe ngisuka ekhaya ngibe ngiyohlala kubo kala kobaba ngoba ngibalekela ngala ugogo ukuthi ugogo njengoba wayikhiphile imali yakhe angathi egcineni nawe usuphinde wabuyela kulento yakho uma ngisuka ngala sengenza inkinga phela ngala malume sengiyafonwa ngalana sengitshontshile endaweni amaphoyisa angifuna ngabuya ngeza ngala eThekwini njengoba ngisend apha sesihlala eThekwini ngaze ngathola ukuthi ngelinye ilanga sabamba inkunzi sabanje la ngasekubhode niyibamba nenzani siyibamba kwanginetha nje malume sasibathathu siyibamba nje kunetha ilo shuthi qhamuka sithi sasithi amazayizayi siqhamuka lo iphethe ifoni layicephaza ngesandla hayi yona malume sithi hayi asho yedwa athi siyayithatha le foni ndithi hayi mina ngizomzonda wena uzothatha ifoni yini ukuzonda shuze namalume ngasikhathi udlula kumele ngikukinye ngoba ungamathanjana nje ungankinya ngibhuquze phansi malume yabo wona lamathambi wona impela ke la bafika ahlale la egibeni straight ugcina usuqulekile malume ambamba ngokhe athi mangembamba ngokhe hayi sithathe amnandi ifoni sambe wena malume sambe sebhayeni siyodayisa hayi sidayise sibuye ngasikhathi sibuye uyodayisa sibhema senje sesiqeda ukubhema siphuma sithi hayi siyobamba umoyeke manje qhamuke lezi zayiza sesingala emabhasini qhamuke selihamba namaphoyisa shuthi ngasikhathi qhamuke lama namaphoyisa babaleke labafisa bawuthunga ibambeke mina ngasikhathi ngibanjwa ke mina kushiwo kuthiwa hayi ke siyobheka labangani bakho laba ohamba nabo bamba nabo inkunzi
le ndawo le nibambe kuyona inkunzi sesinema-complain amaningi ukuthi sho ukuthi nini nibambe inkunzi lapho. Hayi bo baba hayi akusenzeni kuthiwa hayi so ufuna abangani bakho sochaza phambili. Hayi sho ukuthi sihambe uma sibabheka hayi sho ukuthi simthole lo munye asimthole since kuze kube manje asikazi simbone. Wadla phansi nje asimazi nokuthi ngoba sihlangana la emgaqweni abaye bayibiza ngamanye amagama asho kwezinye indawo ukuthi uhlala yabo. Hayi manje sigcina sesiboshiwe nalo mfethu babili la saboshwa khona siboshelwa le phone malume ngithi sahlala 6 months. 6 months nakhona sihlala 6 months nje silokhu siye enkantolo sibuye lo bhuti wale phone manje usechaza nezinto eziningi ezazingekho eseyidingekala la kuthina njengoba ngisho ukuthi wena uma uyiphara uthole kanzima ngoba ngisho ungangipha wena manje mhlawumbe ungiphe imali mhlawumbe engango-500 mangase ngithi ngiyaphuma la hlangana namaphoyisa fice lo 500 ephaketheni. Malume kungaba inkinga ngaze ngifike nawo la kuwena ukuze sitholakala ukuthi hayi leli para lelithole kanje imali yabo ngoba manje mawukanje ungagcina uboshiwe ithathiwe njengoba sesiboshiwe siboshela ifoni futhi sihlale wena malume lokhu kuthiwa hayi uyabhekwa lo muntu hayi sigcine kuthiwa hayi hlale khona ejele futhi ngibone malume ukuthi yabo njengoba ngihleli la ejele kuze ngibe nenkinga ngoba anginavisitor akekho umuntu wasekhaya ongathi uyangibheka akulanamba ngaphoqala ukuthi ngikwazi ukuthi ngithathe umthetho lo wakhona ukuthi nami ngikwazi ukuyivikela ngikwazi ukuthola into yami. Ngasi manje usasa lo mthetho wakhona ukuthatha umthetho yeni ngamba ukuze umbukelo osekhaya engeke alahleke. Shuthi umthetho wakhona sike thina sithi khona ama-26 khona ama-28 shuthi mina ngathatha umthetho ngaba yi-26 yabo shuthi ukuba wami yi-26 asebenza khona la i-26 asebenza ngoba kahle kahle 26 sike sihole ngey'ntelo ey'hlukene khona abahola ngey'nombolo ezimhlophe khona abahola ngey'nombolo ey'bovu yabo laba iy'nombolo abay'bovu ilabo basebenza uthola ukuthi bagcina sebegwaza otshele iy'boshwa lezi ey'ngaphakamisi inombolo abahola ngey'nombolo ezimhlophe ilaba ukuthola ukuthi emakubo udonga abafakelwe imali ba-right kanjani yabo la kuthiwa khona songaphakathi ebhedini la susuka khona emasosheni sekuthiwa ungaphakathi ebhedini ila sesithi khona suyaqala uthatha istebhisi sokuqala sokuthi uhlonipheke ukwazi ukuthi uma ungena ube nendawo yakho ozolala kuyona nje uma uqhamuka unendawo yakho eqondile malume engeke izixake ufike nje uqondile. Manje sakhenga khetha ukuthatha lo munye umfethu engihamba naye wakwazi ukuthi yena abe yi-28 sasehlukana ngey'ndlela zokuhlala wabase-B2 ngabase-B3 mina la wakwazi ukuthi ngithole khona umthetho ngaze ngahola-ke ngaze ngaba yimashdoni wase kuthiwa ngisebenza ngothayi nangemashdoni. Yini leyo nto leyo? Sho ukuthi njengoba kuthiwa malume ngisebenza ngothayi ngaso sonke isikhathi kumele mangikhuluma nomuntu akwazi ukuthi ayizwe into engiyishoyo ukuthi hayi kahle ulimi lami imashdoni shuthi ukushesha kumele yonke into ngiyenze ngokushesha. Oyikho manje umuntu umzonda ngokukhulu ukushesha njengoba behamba nami shuthi mina kumele ngimzonde ngokukhulu ukushesha ukuze sikwazi ukuthi senimakusabe mina-ke shuthi sekobonakala ukuthi kokwenzakalani kodwa kumele manje akulula mani umuthi ngingasaba ngoba egcine mase ngisaba ngizobhemani ngoba uma kubamzonda bona mina ngeke ngisabheka ngothi ngihamba nabaloku bengibuza wenzeni ngoba kunezimo ey'kanjalo uma sikade siganga sibuzana wena-ke mfethu okay mina-ke mfethu ngimginyile mina athi omunye okay mina ngikhiphile ummese abantu abaseceleni senzele ukuthi banganaki yabo wena wathi omunye hayi ngithathile futhi mase kuthiwa wena hayi mina mfethu angisasanga lutho yabona ayisho ukuthi sikahle kahle sisoba u3 mfethu wena busiphelezele yabo
ugcine uthola ukuthi wena malume uthola ukuthi awusekho awusatholi lutho mhlawumbe sewozwiswa yiloyo-ke ozwana naye akuzwise la isuke eshaya khona kodwa nje usuke ungekho emakhazini. Ingakho ngaso sonke isikhathi abantu bazi bathe amaphara abamba inkunzi kodwa hhayi wonke ukuthi abamba inkunzi akhona abamba inkunzi. Yabo akhona futhi sisebenza nje ngey'ndlela ey'hlukile sonke ukuze egcineni sithole le mali yokuthi sibheke. Kukhona lapha nathi khona niyobamba inkunzi nafica igawulwe zabekwa. Kuyenzeka malume ngempela sithi siyobabamba uthole ukuthi siyabona ukuthi hhayi la hhayi anikaze neze nagaxela. Sesike sagaxela malume ngithi ila i-McDonald lo ongala ngasemashu rank. Yeah. La sasho ukuthi sabamba khona umuntu hhayi la sibamba khona umuntu malume hhayi kwakusithuthuthu. Yeah. Lo laba beyithuthu shothi simbambe namalume sithi masithi siyabaleka sibaya sijahe ngesithuthu singena yonke indawo. Singene erenk emashu rank angene nayo yabo. Wagcina sesibanjwa wo-driver namalume yabona la nginengozi eda engashawa khona lapha emashu rank nala esandleni namalume. Hey Da nawo babekaya ngani lapho? Ya la ngase ngigwazwa ngommese wami-ke wakhishwa mina kwathiwa ngiyawazi mina ukuthi uyalimaza. Uyayisa lowo driver. Kwathiwa uyawazi ukuthi uyalimaza. Kwathiwa uwuzwe. Kwathiwa uwuzwe malume bebengiqonqa nala ezandleni bayishaya. Hayi shuthi wakwazi-ke ukubaleka omunye ngoba kahle kahle wena yini uhlala usalela? Ukuthi phela malume mina ngisuke ngigenyile. Bona bavele bajaha ukuthatha mase beyabaleka kuqala. Bekushiya nesiqaqaqaqa. Sometimes umuntu usuke efithi ngisuke ngithembile nami ukuthi njengoba sibaningi mase-ke kanjalo umuntu usukelwa nami. Wami ngoba mina ngisuke ngancika. Manje ingakho ngeke ngithi mina malume uma ngihamba nabo angisazondi angisenzi lutho ngathi hayi inkunzi ngayiyeka ngithi hayi ngiyayiyeka manje. Ngoba manje sengibone nginebhadi lokushayeka uma ngingashayekanga ngiyaboshwa. Yabo ngase ngathi mina ngikhetha futhi manje wena malume ngivele ngiyiyeke inkunzi kona ayi ngeke ngize ngiqamba manga kuyafika kona ukuganga malume ukuthi hayi tshontsha lapha yabo kodwa nje hayi kwenkunzi hayi sengiyakusaba sengayiyona ukuchofika lezi zinto ezichofiyekayo la etoloni zamaPakistan lezi ezibekwa la ngaphandle. Yeah, ilokhu unyawunyawo ngeke ngawuzwa ukuthi umubi ngawo. Hayi kunyawunyawo umubi kakhulu malume ngiyawushaya. Wewushaya phi nje lapho khona kwaphuma khona nemali eningi washo wathi ngisebenzileke la. Ngangawushaya malume unyawunyawo elo ngala Impilo malume. Kwakuyelinye nje i-ofisanyana ngishaya unyawunyawo la lapho ngathola khona 10,000. Yeah. Ngishaya unyawunyawo wakade phuma ngemoto umlungu. Shuthi ngasikhathi ngishaya unyawunyawo mina ngikhokhoba ngayo imoto lokuthi ingasikhathi isango kumele livale asehlehla ngibe sengingala ngaphakathi. Hey yabo ngasikhathi ihlehla yona mina ngiyaphambili. Hey yabo akubone lapha kuma side mirrors. Hayi ngeke ngibone. Uyabona njengoba esuke ephuma ngisuke sengivele sengicikile kanje esangweni. Yeah. Yena njengoba eza kanje isadmira yakhe imkhomba le mina ngincike epholini yesango. Ngilinde nje ukuthi adlule kumina. Asikhathi edlula kumina ngihamba ngesisu ngibuyela ngala eceleni. Hey Ngomale phambili malume ubona masuthe uqhela kancane emotweni uma ubona ngilwele ukuthi mina athi ubona sengisithelile vele ngala epholini. Hayi kusuke sehamba ngisuke sekuyikwami-ke kwakhe ngoba usuke sengasekho so ngiyale la ngakwazi ukuthi ngithole khona u-10,000 kwakuyimali nje malume hawu thola lo 10,000 lo ngithi ngathenga nje into zokugqoka nami ngisuke ukuthi ngathi ngingabonakali ukuthi ngiyipharanyana
Yeah. Kodwa nje ngaqala ngokuthi ngiyobheka. Ngashunqa malume ngababhemesa nababekhona asuka ngayothenga izinto laphezulu. Ngithenga into zokugqoka lezi ngagcina sengiyidayisile futhi iphelile le mali. Lo 10,000 malume ngitshena ukuthi mhlambe waba u4 days. Mali ngaka 4 days waphela. Waphela 10,000 4 days. Manje into inkinga nganginomphanto ngakhona futhi lapho. Yo. Manje sekunzima ukuthi ngibuyele ngakhona. Apha until namhlanje angaze ngize ngibuyele ngoba manje ngiyazi ukuthi kungakulula ukuthi kwazi ukuthi mina and futhi bayazi ukuthi mina kuukuthi abanayo ishow yokuthi mina nokuthi akekho wabona ukuthi mina ngesimo sokuthi unyawunyawo malume ngivume kakhulu ngitsela. Awusixoxele nje ngonyawunyawo bakho. Akukho lapho kwayifica igawulo ezabekwa khona wagaxele. Kunyawunyawo usengakafika wena malume ngelinye ilanga. Kwaku rice nje ngingena ngapetulisa egate kwangekho umuntu. Yeah. Ngapetula igate shuthi la wena malume into engiyibona la ngoba ngipetula igate. Yeah. Ngase ngaqala ngalunguza ngewindi la kulalwa khona ngibhedu ndluliwe. Kanyuka edaning mangithi ngiyabona khona ama flat screen khona ngisho laptop ayibhedula igesi. Betula igesi namalume. Yeah. Ngingena ngaphakathi shuthi la ngazi kwakune sensor noma kwakune alarm noma kwakunani. Ngingene malume emungena ngaphakathi engiqale ngilokhu ngrawonda ngivula ama fridge ngiphuza idrink. Sekukwakho. Sekuyikwami nje ngiphuza idrink ngasikwenza ngisho imovats. Ngahlala phansi. Ulambile uswayini. Ngilambile. Angidli imovats malume hayi. Ngesi ngisuka hayi thatha ishiti empedeni ngimdlale phansi. Njengoba ngidlala ishiti phansi empedeni ngenzela ukuthi zonke into engizoyitshontsha ngiyifake eshitini ngibambe khoneni ngibeke emhlanje ngitshathe ngihambe hayi ngibeka izinto manje ngibeka hayi ngithathe khona ngibuyisa ngibophe ngihleke vedwa ngisho ukuthi hayi namhlanje lana yolalibonene ngibeka kwaba nje ukuphuma ngezwe nje kuthiwa fusela phansi ipambu. Ukhona ama-security blue alarm ama-security amanye agqoka amanye angikwazi nokuthi ngabe ngabamba ikhanda bheka phansi ngisafuna ngisho ukubabuka ebusweni ngibeka lapha izinto khona ngisho amaphoyisa ngasho ngathi hayi shuthi namhlanje lasekhaya engilahlile ngoba ngeke ngithi mina hayi mama ngiyoganga angifuni uqamba mama ngiyathandaza nje malume thandaza mase ngishaya ithakazelo zasegama senqonda ngoba ngisho ukuthi hayi mabe ngilahlile bangilahlile mama ngiphumelelile hayi kube kodwa enye into engibuye ngiphethe ngayo uNkulunkulu wekuthiwa akayithandi into ebheda kodwa sike sithandaze siyoganga sicele ke ukuthi hayi uNkulunkulu ayisiyoganga lento esenza siyithanda kodwa senziwa isimo sihambeke siyoyenza leyo nto masiphumelele sometime mase siphumelelile asibuyi ke sithi uNkulunkulu siyabonga siphumelelile hayi sibuya nje siyobheka manje sesikhohliwe nanokuthi uNkulunkulu ebesicele kuyena ukuhamba noma kanjani hayi uthi uyacela elikila ngavela kubuke nje avela kubuke nje njengoba kwenzeka kanje hayi wangibuka bathi ungithintisa kancane ngebhuzu ngithintisa kancane ngebhuzu wabuza ukuthi ngingenephi mangithi ngiyobatshengisa igaraji awungibulale negaraji aphinde ngathintiswa ngaze ngaphelela namandla yabo ukuze ngiqale nje ngize ngihambe ngize ngiboshwe ngaqala ngaye esibhedlela kwakungilimelwe kakhulu laphana ngoba kwatholakala nendawo ezophela engaphakathi kodwa still kunjalo ngaze ngiphuma esibhedlela ngaze ngithi ngiyabuya sengiboshiwe ngiboshelwe empedeni ukuthi mangiphuma khona la esibhedlela ngiphinde laphi ewesivile ayikho
hayi ngahlala ngithi ngahlale wesivile 2 months wow yena umnikazi welo wawali jalite kangena kulona shoot wayehamba eqhiqa izinto egcine engafika enkantolo manje sithi ngiyafika enkantolo angabe khona ngoba phela kahle kahle ecaleni kanje so dinga ucomplain yabo so uthi ngiyafika enkantolo hayi akafika uhleka wedwa lapho makuthiwa akafika uma ngingafika ngihleka ngedwa manje thiwa makwaze kwabe kathathu engafikanga suka sengiphuma hawo wangafika kwabe kwababili kwesithathu wafika ezosula icala hayi hawo ngaphuma ngasho ukuthi awushuthi uNkulunkulu uhambele kumina noma kwenzeka ke lapha ukuthi ngafika eGawule ezabekwa hayi abangithembisa manje sengishayiwe kakhulu isikhathi eside sengishayiwe ngaze ngakhathala sengishayiwe ukuthi nje mangishawa mina ngivikela ubuso nekhanda kuphela uthintwa wapi kwenye indawo awu umzimba sengisho konke bakubamba kwenye indawo lapho awuthintwa khona futhi oh hayi yabona la ngisintwa khona malume hayi ngangigange kakhulu ngangibanje ngasekhaya ngize ngibaleka yabo ngangibanje ngasekhaya ngize ngibaleka shuthi kwakungathini kunabafethu besikhula nabo yeah singane yabo la saqala khona malume usisibheme ugwaye yeah shuthi nalabafethu besikhula nabo omunye ngaphambili kwethu abanye ngibe ukufunda nabo esikole saqala ukubhema ugwaye sifunda u5 sisacosha inqama sokuthi umuntu uyawulahla ugwaye sijamba amehlo akhe ukuthi asithele suthathe su test ngoba ukuqala kwethu saqala sashuka ibozo yabo ubhici lo otshalayo saqala silokhu shuka ubhici sibheme sisafunda ukona u5 sicosha indlu ngelinye ilanga sabanje uthisha omkhulu esikoleni uMr Cele eBhekthemba yamdazi la ashaya khona wabeza abazali sinuka ugwayi ezandleni lapho wena malume mina ekhaya kahle kahle ke ngiqamba manga akekho umuntu obhemayo mina kuphela akekho umuntu obhemayo ekhaya mina kuphela engabhema nakhona ukubhema kwami nami ngasho ukuthi abangani ngoba student engetebhedayo nokuthi ke labafethu engikhula nabo kunabafethu bakuba ababesatshe endaweni yabo and isasana stala seyizo yabo ekwakuyisona sasingena ukuthi uba Chester ubezobani yabo nami ngaze ngathola igama lokuthi ngucommando yabo ngathola lelo gama ucommando ngoba la esheni indami kwakuyimina engangiqala izinto awuqala izinto usuka kude nakho awuqala izinto malume ngisho ebumncaneni bami ngisakhula uqala uqede bengiyiqalela ngiyiqedele bayazi kwabona besikhula nabo bengiyiqalela asho ngelinye ilanga labafethu labo babephunyelwe imali yeah sho sihleni nabo siphuza ngesimo sokuthi ke mina ngumaster bayazi yeah lokho kuthiwa kuyaphuzwa nami lokho ngiyaphuza hayi bagcine sebedakiwe yabo badawe manje bakhuthuze bonke yabo ngiqale kube ngathi mina ngifuna kumele sidade manje ayigcina sebelele ngabakhuthuza bonke suthi ngesimo sokuthi wena malume wakusawuganga lokwengane yabo angisayikhumbuli amali kwakuyimali kodwa nje kwakuyimali lana mhlawumbe kwaku500 600 sayinga sifunda ngasifundo 6 yeah asengifunda u6 lapha eMlazi hayi kavi ilapho ke la ngakwakhosisa khona bonke la ngagcina malume ngaqala yabo ngiqala ukubhema elunga ngibhema ingidi lapho iphilisi ngaqala lapho ukubhema iphilisi ngihlala nabafesi basePawu ababa ama26 ngokobi ke mina 26 futhi ngithanda lo indlela nje abenza ngayo imashi nje yonke baze basho ukuthi ayi social akusasa le nami yabo manginemali ngigijima ngize kubona yabo yabona nje malume ukudideka ngisadidekile nami futhi ngini mangiphethe le mali ngicabanga ngiyakubona
ngicabanga ukubona sengikhuthuze laba phela sengicabanga ukubona la ngabona khona ukuthi abafezi bayadayisana bathi sebefika laba bezofuna imali yabo phela kuyacaca mina sengasekho la ngoba manje ngiganga lokho ingane kwakumele ngiyitshontshe ngiphinde ngilale mina ngavela ngayitshontsha ngahamba semthani hayi bangifica lapha hayi akangibulalanga ngento kanje kwaya ngokona ukuthi abantu banikhule nabo babuye bathi babuye bakucabanga bebuye nganene babuyele nganene ayikube khona labathi hayi mfethu uNkosi ulingekile hayi komando yini bukwenzani mfethu engibatshena ukuthi mina mfethu angizona imali bese niyibekile etafuleni ngayithatha ngathi ngiyanibekela ngabona ngathi ngiyanivusa ngase ngathi ayawothi ngisathi bengisazobuya kuthiwa iphi ngithi sengiyidlile yabo sengishaya nje iskile esingekho ngabo hayi ngisho ngithi hayi shuthi ukuganga kuyangilandela kuyaqhubeka hayi ngiqhubeka ngilo la ngathi khona sengifunda khona u7 la ngaqala khona ngangena-ke ungena sengihlala lapho kwaV emlazi asida ngifunde naleni la ngaqala khona-ke ngangena khona-ke ungena sibheme ungokusathi sapha kwamadamu emunye umfethu ethi mfethu ukulizwe nje lidamu iyafana nengedi le nto singoyazi ukuthi awuvule imic la iphaka malume hey sibheme ngizwe ukuthi hey mase ngiyibhemile kamnandi kanjani uzohambela emafini khohle lona lonke usize ngihlale phansi ngisho ukuthi usize seliphelile manje ngibuye ngize kuyena kusasa ayaphinda athi ayasibhema kwase kuphela isonto sengiqala ukuzwa sengino-arrest waqala mangifika kuyena athi phela kumele uphathe imali encane kumele uphathe babesakufaka bakufaka mahhala mawusafaka maluma ukuba umusa nje yonke into kodwa mawaqaleka uzotshena ukuthi phathe imali encane wena sohlolwa na ukutshontsha nje into encane kini utshontshe nomshukwela kude ayisi ubuye ufike noma ino-10 sikwazi ukuthi sibheme ayingisho ukuthi noma u10 imali encane kanje hey qale lapho ngisima ngisekhaya ngisima ngihleli ngibabuka ukuthi isikhwama semali basibeka ngilinde nje ukuthi balahle hayi ngoba malume nawo bengathi khona into engihamba nayo mangasibuka nje kanje ngithile umnikazi waso sehleze zolahla fika kusona ngifuna ngikhiphe R20 ukuthi fake la ngihlale kancane ngisuke sengiyeza phela lento ivele igoqana amathumbu malume igoqana amathumbu ebhadi hambe lapho ngiyobhema ngibheme ngiphinde ngibuye mangibuya malume ngisazojontsha angidelile esukwini ngize ngitshontshe mhlampe kuze kushone ilanga ngoba lento malume ngeke uyibheme ukuthi ngoba ngiyibheme ekuseni hayi mina ngeke ngize ngiyibheme hayi uzoyibhema ekuseni bheme ntambama ungabhema ngisho 10 ngosuku hayi khasalele ukuthi nje kanjani kumele nje uyibhemile noma yinini ayisho ukuthi ngilokhu ngiyibhema leto ngifunde esikoleni yabo esikoleni mina bengumdlali webhola ngijima ngigcine kulezo zinto sengiqala sengidekha nasekhaya sebebona ukuthi hayi ibhola akasathandi manje yabo bengumuntu obethi mayibuya esikoleni kenza into ezincane ngibukela ama-track and poles mase ngiyagijima nge-groundini kwe-gym angagcina ngilokhu ngehla kulezi zinto lezi ayisebelokhu beza ukuthi hayi ekhaya belokhu beza ukuthi hayi uNkosi unezinto azenzayo hayi makukanjalo ngagcina sengibona kuze ngingaze ngoba manje eminye imindeni ngasekhaya begcina idingiso ngesimo seyingane ngabona ukuthi akuze abantu basekhaya bangaze babe nenkinga ngoba mina esikoleni ibanga engagcina kulona ngino-grade 11 ngasho ukuthi ngino-grade 10 ngoba ngikuphasanga u-grade 11 i-report enginayo laphasi nje la grade 10 ngaqala khona ka-grade 11
engasibona ukuthi isikole siyangibambezela sengishawu nawo arrest esikoleni ngikhalela ukuthatha amafoni othisha abafundi abanye ngiwaphuca amafoni la ngoba esikoleni ifoni ayingaphathi okuthiwa icala le foni alingene amafoni esikole besiwathatha bekunomunye accused wami usewashona manje ekuthiwa uNgqulunga uNgqulunga noBabi sebashona nje bobabili badutshula ngoba hayi bona besebenza ubugebengu obuthopha mina nje ukuthi bengishada bocathamiyo nje bobugebengu omncane yabo ayibona abantu besiphuca nabo izingane esikoleni amafoni yabo ngaze ngaxoxa inaleni ngayimathanda ngamathanda aPP yabo amathanda aPP kusafuna ufakazi ilana ke sasesitshontsha khona amafoni siphume ngopotsho siwelele embodweni komunye umuzi wakuthiwa kaMxho la sasifika sibheme khona abuya sikweletele lo mfethu imali yakhe maseyifuna umbona ukuthi ngempela uzosho usibulala yabo lo muntu wethu ayishuthi imali mase sibona ukuthi kunjalo abamba into zethu sekuphoqa ukuthi sisuke-ke siyoganga sibuyele khona esikoleni siyoganga ngoba esikoleni sasibuye sikhiphe ngisho amawindi amaglasi lawa amawindi sibuye nje sithatha amafoni ey'ngane khona nje lamalomo ukuze kume namhlanje lento ngiyayihlambuluka ngoba siyindala yangashaya khona inyawo uthandazo esikoleni phezulu makuthandazwa kuthandazelwa phezulu zonke iy'ngane sangena ngenzansi kupotsho saqoqa iy'khwama zey'ngane umaneko bani saphinde saphuma ngopotsho sayoyibeka la sasibhema khona sahamba sayongena esangweni engathi sabantu abafike lethu kuze kube namhlanje bangathuka mangase kuthiwa nabo bayayizwa lento bazoyizwa yabo bangathuka sayiqoqa zonke iy'khwama yabo into nje okwakusawuganga nje lokuba yingane ayibona lapho lelo cala mangikhumbula kahle kwasolakala abanye abafethu ababeseceleni kwagcina ngingazekanga ngempela ukuthi thina kwagcina ngingazekanga ngoba sasibushayile ubuchule malume besinobuchule kakhulu mase ey'ntweni ey'mayelana nokuganga lezinto ey'bhedayo engasani indawo engayisani indawo awubuchule besina laba badutshulwa ngoba benzeni lapho laba namalume bese khona ishena bese bejoinile yabo ngesimo sokuthi mina bese ngiumuntu bese ngishawo arrest kakhulu ungahlani nabo shithi bese behamba namanye amasheni yabo seberobha le imoto ama-Uber yabo shuthi badubulwa kamnyandu mangizwa badutshulwa kamnyandu ngoba mina ngafika sebedutshuliwe sebezongcwatshwa ngangila eThekwini badutshulwa kamnyandu angazi babedutshulwe esimeni esinjani badutshulwa kamnyandu ngoba beshaya inyama bese betshontsha ama-Uber imoto ezama-Uber badutshulwa-ke kamnyandu kanjalo bashona bese bebizwa nango-desperate eThekwini elokishini bephathe ibhangathu manje mina ubugebengu bami bengibenza bengingaphathi isibhamu bengishaya unyawo ngiphathe ummese ngiphathe i-screwdriver sokugqekeza noma impintshisi-ke yokusimpula noma ngabe mfethu lento uma siyibuka niqaleni izingane esikoleni kodwa manje abanye bagcinele ethuneni wena wagcinele emgaqweni kodwa kuqale lapha nezingane singane mawucabanga yini okwakumele yenziwe abazali benu ukunivikela ukuthi ngagcini kulesi simo mangicabanga abazali ke mina ngeke ngize ngibagxeka kakhulukazi mina malume yabo mina okwami ngingazi emasayidini abo mina ngumuntu okhulele esontweni yabo abazali bami bayasonta into eyangihlukumeza kakhulu namalume ukuze ngibone ila ngo-2005 ngafunda u4 eBethlehem December 16 la December 16 la washona khona uma la ngabona khona ukuthi hayi shuthi kahle umuntu sekumele aqala iphandele isimo sesihamba kwenye indlela
Ilapho la ngaqala khona ukungena ema-drugsini kancane lapha nje kwaku 2005 mhla ka-16 November kwakulesithathu 2005 mangase ubheka ikhalenda nje lango-2005 kwakulesithathu la kumele ngiyobhala ngase ngaliphinda lelo class ngalomu 4 waqala lapho-ke isimo sami sempilo salokhu siyinto ejikekayo kuwona futhi lo nyaka lo kushona ngawo already ngoMarch kwakade kushona ubaba kade ngcwaba ubaba ngoMarch yabo manje ngabuka ukuthi impilo yami angisenayo umuntu ozongisiza okhona seduze kwami noma ugogo ekhona umuntu okhulile yabo kodwa kumele ngisame nami ngenze njengendoda yabo la ngakwazi ukuthi khona abafethu bathi ayefethu masibhema ukuthi mfethu uzokhohlwa into ethu ukuthi yabo unaka izinto nje mfethu iseceleni musuyinaka lezi zinto wena nje mfethu hayi wena mfethu asibheme nje mfethu sokhohlwa nje yinkinga yabo lonto nami ngithi mangibhemile intsangi ngizwe ngathi ngiyakhohlwa izinto mfethu ngikhohlwe ngihleke kwenzeke yonke engibona ukuthi yazi idakamizwa izona mfethu ezingiduduzayo izona ezomngani wami yabo lonto kusuka zona idakamizwa njengoba ngesizomngani wami ayindokho ngiyishaya ekugcineni zigcine zingitshena ukuthi yabo nje wasumngani wakho khona omunye umngani wakho kumele umphathe kuthiwa ummese yabo lo mngani wakho omunye sizoba kanje sizokugada uzoba sesenta yethu amase ngiphatha ummese kusho ukuthi mase ngiqalekela usidamizwa mina ngithatha ummese ngihambe ngiyomfuna yabo kuze ngimthole ngikwazi ukuthi ngibuye ngibheme yabo impilo kanjalo ekona ekhaya abayifuni aphansi kuze kube namhlanje ogogo ayiyona impilo ayithandayo le kuze kube usakhona ugogo nomkhulu yabo ngisho ngisekhaya abahlezi bengitshena ukuze owoyeka nini ukubhema ingakho sengize ngakhetha ukuthi isikhathi esiningi ngingatholakali ngumuntu oyekhaya sengihlezi ngila emgaqweni ngisho ngibabona malume ngisho ngibabona la eThekwini sengiyababalekela yabo kodwa ekhaya alikho icala enginalo engangale into engangayenza ekhaya ngatshontsha nje izinsimbi zonke ezayisegcekeni ayoyikala into enganjalo kodwa lapho wabona iphutha izinsimbi ezayisigcwele egcekeni izo kodwa nje okunye ukuthi mhlambe ngithatha iTV yasekhaya ayangitholakali ke into ukhulume ngokuthi ngesikhathi usuqala emkhuba wahudula inyawo ukuya kuma sport ama-sport engasilekelela kanjani mhlawumbe ekuvikeleni izingane zethu uma ucabanga ama-sports malume right kakhulu ekuvikeleni izingane ngoba nami kona sengibhema benginako ukuthi ngibuye ngiyokujima nginako futhi ukuthi ngikhumbule ukuthi ama-sports ngasi abantu bama-sports uminister bani lento bangayihlalela phansi bayicabange ukuthi mase kukhona njengezingane lezi zesikole ama-development ukuthi mase khona umfana omncane owe-development odlala mhlambe kube khona indawo abahlala mhlambe kuyona bakwazi ukuthi bavaleleke bakwazi ukuthi basponsorishe bathole izinto ngoba nami into engase ebholeni ngase ngizamekile ngase mina malume bese ngina 12 years ngangifunda about 3 ngahamba ngiye eGoli ngiyodlalela iPirates la ngathi fika khona ngathaswa khona iAjax lo kick and dolly la oDuts benginabo eskemini esisodwa under 12 yabo lapho ngaba nenkinga ke ngaphuka idolo ekubeni futhi ekhaya babengayithandi lento ukuthi ngiqhelelane nabo kakhulu yabo ngalimali noma ngalimali edolweni ngangisangaphindela kodwa ngesimo sabazali kwaba nzima ukuthi ngiphindele ebholeni ngase ngibona ukuthi ikhono lami vele seliphelile yabo ekubeni futhi anginabo abazali ngcono ngizame ngenye indlela eseceleni
ngoba mina ngihlezi ngisho mina malume mase kube khona umuntu ongisupportayo oseduze kwami ukubhema hayi into engalula ukuthi ngiyiyeke ngoba sometimes mangisetshele sometimes nasetshele hayi ukubhema ngiyakukhohlwa ngoba kumuntu nje ngigxile kakhulu ekubhemeni ugwayi nembozo iwunga nje mangisetshele ngiyakhohlwa yiyona angiyibeki nje ekhanda okusho ukuthi lokho mase sola umuntu nje ongayisupport kumina oseduze ngoba ekhaya abasangithembe malume ukuthi sengayiyeka. Uma ubheka abazali yini okumele beyiqaphele khona istage mina ngingasifuni sokuthi umzali abambe ingane ngoba isisehungeni yini okumele iqaphele kuma early stages kumele yini okumele iqaphelwe abazali ukuvikela ukuthi kungaze kufikela ukukhona nje manje. Lento iqala phi malume iqala la ebanganini emashayinini yabo once wamana mashayini iqala lapho emashayinini lento ukuthi uqale ulimani ngoba mina khona lento leyo ukuthi malume esikoleni ukuthi masuna ingane iqala uma uyigada kahle yabo uma kuyathi 13 14 15 ngoba nami iyona age engaqala kuyona o14 15 16 ingane lapho idinga ukuthi uyigade kakhulu njengomzali ngeke ngithi mina ngeke uhlule ukubona ingane yakho mase khona umehluko ushintsho kodwa ngesinqumo sokuthi ke emhlabeni abantu abaningi abasanaki nanokuthi mina ngeke ngithi mhlambe ngangena esidamizweni ngoba umzali wakuyena owayengangibona kahle wayesengasekho phambi kwamehlanga yabo iyona into engasho ukuthi iyangiholela engene emadrugsini and ingane kakhulukazi ayileza namhlanje kuwes malume ukubona u12 years ubhema 15 ayisadlali ngisho ibhola angazi nokuthi ngingathini ngoba yabo manje ama-team awasekho awasekho yona le drugs lelifikile awasekho ngabe ngiyazi kuba khona ama-team ngabe ngisho ukuthi njengocoach ucoach uyafana nomzali wakho uyakwazi ukubona mase khona into erongo yenzayo ngoba ngisho i-behavior ubu-behavior ngayo iyashintsha malume mase ungenele komunye umkhakha ngeke ubehave njengomuntu ongabhemi ubhema yabo umzali mayizokugada nje ukuthi nayi behavior yakhe ishintshe awuthi ngimlandele into encane ngikwazi ukummaka yabo kakhulukazi thina abafana sike abantu abakwazi ukuthi basiyale kahle obaba uma ubaba wakho uyakwazi ukuthi ukhulume naye yonke into akufani umama uyakhuluma naye kodwa kunezinto ongayikhulumi naye yabo ubaba kakhulukazi ubaba uyakwazi ukukhuluma naye zona zonke izinto ngeke ngithi mhlambe mina izona zinto ezangilimaza ukuthi wayengekho eduze ekukhuleni kwami wayesengasekho vele emhlabeni ekukhuleni kwami ngene stageini ngoba istage malume ayi16 15 ila siqala sikhubeke khona mawudlule lapho nje ungakhubekanga ngeke ngithi mina uNkulunkulu usakhubeka manje mawucabanga ukukhuliswa kweingane zekhuliswa ama-single parents ubabe ngekhele kude balekile noma kuxatshene mhlawumbe umama xabane nobaba besekelwa nengane mawucabanga kungaba namthelela muni lokho enganeni lokho malume kunomthelela omubi kakhulu lokho ngoba yabonga isikhathi ukhuliswa isingle parent uma wakho usuke kakhulukazi oma bakhulisa ingane kunosheva asuke ekudlisa wona ngobaba ukuthi ubaba wakho njengoba kanje ukhuliswe mina kanje ubaba wakho yinja kanje yabo kube namadisi nje amaningi amadisi and deaths kanti malume leyo nto ibuye beyinkinga ngoba manje thina sabafana khona le side esidingayo la baba yabo ukuthi ngikhulume nobaba kanje and kunezimo okuhamba empilweni adingeke ubaba yabo ngasikhathi sedingeke ubaba ubuye ube nalo ukuthi mangifuna ubaba uma wangitshela ukuthi ubaba uyinja kanje kuyingozi
yabo ugcina sucabanga kakhulu ukuthi yini engagcina sengiyenza ngoba yabo nokucabanga malume ngakutshena kuyasifaka istress igcina sekuphikelelisa ke phema driving ugcina songena usuthi ayi mina into engiyiphilayo ngiyibona ngabo uma waqala wathi impilo engiyiphilayo ngiyibona ila qala khona konakade uthi hayi mina impilo engiyiphilayo angiyiboni hayi sengenzeka noma yini sengincamela ukufa yabo lento esike siyisho thina manje sesike sisho ukuthi hey sengincamele ngisho ukufa ngalento engiyimina lempilo engiyiphilayo yabo uma waqala washo njalo ingane yomfana kakhulukazi malume ike yenze into ubungayitsheni ukuthi ngayenza wena mzali wakhe ngendlela obubuka uyikhulisa ngayo kodwa ngeenga inhliziyo malume njengoba beke basha abantu bathi inhliziyo ayiphakelwa ayiphakelwa ngempela mawumfana kakhulukazi balekile ukuthi noma umzali uba wakhe engenzi kahle kodwa angangitsheni inkinga zabo bebabazali ngoba nami lezo inkinga ziyangiqilaza yabo inkinga zabo akube yinkinga zabo mina ngazi ukuthi umzali wami ngimthola yaphi lo omunye ngimthola yaphi yabona kungabi ukuthi ayi wena ungayiqhabu wakho ngoba desenteze into engadingakali inkinga zabo zabazali zabo mina njengengane angingangeni kuleyo nkinga kuphela awuma akasho ukuthi wena isibongo sakho wala ekhaya lesa sibongo sababa wakho ngeke usibize ngoba ukhokhelwanga wena wala ekhaya kodwa ubaba wakho umfundo uzomthola endaweni yokuthi yabo into enjalo iunderstanding kodwa umuntu uma izovela athi hayi udisenteze ubaba wakho inja yabo le nto iyakhubaza ngoba kasikhathi enye ingane malume ithi baba khona lesilonde sibayo kuwena ukuthi hey mina angilazi igama lithi baba noma iqhoshelana esikoleni ngizomtshela ubaba ngizomtshela ubaba yabo lona nawe ubuhlala ucabanga mina nginawo ubaba ubaba mdesenteze ngizomthola ubaba yinja yabo lawo magama kubuye wonke lento ehlezi ishiwo uma wakho ngoba asikhathi eyishi ngene emadlebeni ezemqondweni yabo ngasikhathi uthula uzwe enye into ekuphatha kabi uyalizwa izwi lakhe likhuluma lokho elisha emqondweni yonke lento leyo nto iyona egcina ikwenza unenhliziyo embi iyakukhanda isibindi uthi hayi vele ngoba vele ngizalwa yinja sho ukuthi nami ngiyinja vele vele zilime ziyetsheni mfethu wakhala ukuthi isikhathi esiningi idakamizwa mase zimbambile umuntu esentshontshe ekhaya uke hambe ekhaya ngoba esekhathele ukuhlupha abazali kodwa iqiniso lithi abazali kubahlukumeza kakhulu ukungabi bikho komntwana wabo emehlweni nabo ehlele emgaqweni ngoba kunethi imvula kanje kuleyo nto leyo nikubalansisa kanjani lokho nike nikukhulume lokho niyakwazi nina lokho ukuthi abazali bahlukumezeka kakhulu futhi ukudlula nina ngoba wena usukuyibhemela ungazinaka ayithi uthi uyakhohlwa uma usubhemela lo muntu osobha ohleze esobha usuku nosuku niyithini manihleli ndawonye nimcabange lo muntu malume yabo njengoba abantu abaningi abasunderstand yabo njengoba sile emgaqweni iningi lesu la emgaqweni khona abantu ade bewothisha khona abantu ababewodokotela abagcwele la ngesimo sami sedrug into eyisile malume isikhathi esiningi siyayikhuluma impela kakhulukazi isuke emakhaya lezi abazali into esingayikhohlwa ngoba ngifana nani nokuthi simtshene umuntu ukuthi emfethu uma ushaya isiqubu ungakhohlwa ukuya ekhaya mawukhona imali encane etholile ungakhohlwa ukuya ekhaya noma ungangabatshena ukuthi uyithole kanjani ufike nje uthenge noma izinto eziwu2 uthenge mina ekhaya ngikhulise ngazi ukuthi nje ukuthi makubonga abaphilayo nabaphansi bayabonga yabo sike sitshenane nje ukuthi izimo ezikanjalo ukugoduka kubalekile mase kuba ke umuntu into yomuntu ungangitshena ukuthi kodwa mina mangingahlosile ukwenza ke ngikwenza yabo mina ngifuna ukuqaba amanga esenginesikhathi ngagcina ukuya ekhaya kodwa ngeke ngikukhumbule ukuya khona
manje enye into ebuye ibe inkinga-ke mangiye ngasekhaya sekunabantu abangibuka ngamanye amehlo ngesimo sokungazele ingakho ngeke ngifisa ukuthi ngiqhamuke ngasekhaya sengumuntu oqondile osesempilweni e-right ngoba kunesimo malume kunabantu abakhona elokishini ababhemayo njengathi once make bezwe ukuthi kubuyile unkosi uzokwenza icala kuvuke khona icala abantu bazozama mina ukuthi hawu wena wasubuye eThekwini wasekwenzeka wasegqekezwa kababa yabo ngoba bazini kuyinto kade ngenza kanti ngeke uthi uma ufike elokishini awusazi ukuthi kuhamba kanjani ngeke ufike ugqekeze semthani ngaphandle mawuthola omunye usikhotheni ukhona elokishini ozohamba naye yabo inkinga ile ebuye isinqeniseke ukuya ngasemakhaya mfowethu khona umuntu ozocabanga ukuthi inganekwane mawuthi kunothisha kunodokotela kunonesi asebephelele emgaqweni ungathini kulowo muntu because imost yabantu futhi ababuka lolu hlelo abantu abasebenzayo ongayiphuphi nje eyibonela lemgaqweni embatha ogampoko kanje zingathini inyalo kulowo muntu lowo nje into engayisho mina ebantwini iyodwa njengoba ngisho ngithi mina kunodokotela kunonesi kunothisha unothisha ehlala naye lento le iqala malume einkingeni ukubhema ama drugs uqala ube nezinkinga ngeke uvele usuke uthi hayi mina ngiyobhema i-drugs uqala ube nezinkinga yabona uma ube nezinkinga malume uya ngomuntu ozoku-advise ukuthi umuntu kanjani umuntu osukaphi yabona uma usenkingeni kuzofika mina ngiyiphara ngizoku-advise ngizokutshela ukuthi mina hayi mawubhema nje awuzophela zonke inkinga asiqaleni dasishuke dasibhema ngobani ngifunani ukubhema ngiqalekile yabo lonto into idinga ukuthi mawuyenza uqale ucabange njengoba ngeke sithini thina manje sike sithi umuntu oyinkinga umuntu osangena ehungeni esibona senza kanje yabo siyasisho ukuthi lo muntu akayicabangeli ubiyena yabo wakhulukazi nje laba bawothisha kenge othisha abaningi bayaleli drugs bayatest yabo siqale la futhi yabo ma i-drugs malume once waqala ngenzango uyanyukela kancane ugcine uzofike ehungeni ke lona drugs lokugcina nci phuma isikole awu nci malume alikho elinye lophinde lihlulele le drugs ngoba likwenzisa ngisho into obungayitsheni ekukhuleni kwakho ukuthi mina ngangayitsheni nami ukuthi ngoba ngibe nje ekukhuleni kwami kodwa ngesimo njengoba abanye bathi isondo liyajika-jika thatha semnyango limbeke emsamo gcina izinto zikanje nako kwesinye isikhathi sometimes kuthiwani izono zabazali iwele ey'nganeni singeke size sisho ukuthi izona singasho ukuthi ukuthandisa into nathi okukusenza sibe la emgaqweni endoda uyakhuluma ndoda umlomo wakho hayi malume izimo ziyakhulisana izimo inkinga manje ukhula kabi usukhulela esayidini elirong yona into ebuhlungu ngalento eyenzakalayo kodwa mina malume yabo nje sengikhulile kulesi side sengikhulile sengihambile sengibonile ukuphuma kwami la ayikho mina malume into esazobuye ingihlule ukuyimanage ngendlela okuyiyona ngoba sengihambile sengibonile sengizwile ayikho into engathi manje singangidida yabo sengiyakwazi ukubona kwesinye isikhathi kuyokushiya ukuthi abasonto bathi kuyizithunywa zokuthi ungisondeze mhlambe iyona ndlela yokuthi nami ngisondele ngibone izinto eziningi kahle singasho ukuthi mhlambe bengizoqoqa ubufakazi egcineni ukuthi ngikwazi ukutshena omunye umuntu ngento esengiyazi esengidlule kuyona likhona ne-ivesi njengomuntu okhulele enkonzweni elike livuke kuwena ngoba ulapha emgaqweni likhona malume akhona maningi ngeke ngiwakhumbule iliphi elibuya njalo ngiyibuye njalo ngiqale nje malume indodana yolahleko engihlezi ngifundela omkhulu ema kuthiwa ngifike ekhaya athi
indodana iyolahleko eyaduka iminyaka neminyaka eyabuya emva kwesikhathi yathi baba ngonile ngicela intethelelo wayithethelela ubaba wayo yabuya yaba umntwana wasekhaya umkhulu uhleze ngitshena lelo lizwe ethi ngelinye ilanga Nkosi mawufika kumina ufika ufuna intethelelo kusho ukuthi ngokuthethelela musa ukuba indodana yolahleko buya uze ekhaya sizokhuluma njengomuntu uyaphila ayikho into esingathini nje ihlale livuke ngilizwe lekhulunywa yena noma kubuye kuqhubeke kwezinye indawo kubuye lengidide kodwa lo ngiyangibambile ukuthi indodana yolahleko sengifanda indodana yolahleko ngihlele emgaqweni ngidunguza ayiwasho umkhulu wathi izandla ivulekile noma yinini masuthi nje sekwanele ufike mina sikhulume mfana ngisho ukuthi hayi wona afike ngoba ngisho ngilala mina malume kwemanje ngiyawushaya umthandazo omkhulu ngidala ngoba njengoba silala kanje emgaqweni eminyango kusangenzeka noma yini sangama imoto umuntu akuvulele ngesibhamu sangaqhamuka umuntu uthola ukuthi ubanjwe inkunzi asinaba labo Scotseni sidalele shawu awonke ngithandaze nje ngishaya umthandazo omkhulu ukuthi uJehova umalusi wami ngingayi kakhulu bese uJehova umalusi wami ngiyosela yangidalisa emadleni ehlaza angolela sendleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa ngikosaba okubi ngoba wena unami intonga yami nodondo lakho kuyangithokozisa wena uhlala esemini lami efweni kwami oyinsuku zami zokuphila uze ube phakathi ami bese uyalala wasengiyalala sengibheme nginjalo ngibenga nginjalo kodwa ngikhohlwa noma futhi ekuseni ngivuka ngisho ukuthi baba ngiyabonga ukuvuka ngoba khona abangavukanga sasinto zami ngifole ngihambe ngiyophanda mfethu uyisimanga ayumnqubo usilethele isimanga sensizwa namuhla esesivala mfethu ungathini kubazali ngongasupporti kwengane ngokwamakhono abo because inkolelo ekhona enkulu la endlini nensondo ingane igqisha isikole yebo si right isikole igcine bese kincishwa ithuba lekhono lwayo itsayili umdwebi iumdansi idlala ibhola inetball ibasketball irugby abazali bethu abakhonzile ukugxila entweni umuntu ayiphiwe baye befuna ukumphushela esikoleni ungathini ngongasupporteki kwezingane ngamathalente azo since wena uke waba umdlalo webhola wakhala ukuthi ibackup yayingenhle ngisho malume lento yongasupporteki ngebhola iyinkinga ngesports ngingasho ukuthi ngebhola ngesports ngoba kahle kwezinye indawo le inhlanga lezi ezimhlophe ufunakala ukuthi ukephi kanye kahle kukhona umgijimi ngathola ukuthi mina ngizalwe ngumgijimi imfundo angidalelwe yabo omunye udlala elo umzali njengoba ngikhula uyangibona indlela engenza ngayo njengoba besuke bethini uzalwa ufumbethe kusho bona uzalwa ufumbethe njengoba ngisuke mina ngangigxile ebholeni ngangifuna ukuthi malume kube khona support ukuthi mangithi ngidinga ukuthi kwebhola ngikwazi ukuthola ngidinga ukuthi kwani ngikwazi ukuthola yabo ngoba manje iqala lapho umunye umuntu athi ngoba ngumgijimi engidinga uWakhe ukugijima ekhaya abanendaba noWakhe uthatha kaze bengisho yokubuka ukubuka ngisho leyo nto enkulu ukuthi ungasi uyodlala mina sekuwaningi babeya kwesinsikhathi bengibuka kodwa kwesinye isikhathi khona amagame ayikuthola ukuthi ngidinga ngempela ukuthi ngiyobuka ngoba khona imoral ebakhona malume mozothi uyadlala ubona umuntu wakini umzali wakho nje mfowethu umzali wakho ngasikhathi ubona umzali wakho khona into evuselelekayo ngaphakathi ukuthi nama usingenze abone umzali wami ukuthi ngiyakude yikho abelungu behlezi bekhona ingakho abelungu ngaso sonke isikhathi sayo ingane mayiyodlala ingane yakho uhleze ekhona ngoba ngoba kuhlezi shimona babuze basha abanye bathi inja ayikho njengalungu mayikubo
nawe ngeke ungalumi egroundini kukhona umzali wakho la yazi mina kwakwenzakala ngazi nendoda yaphawula la yathi hey wena njalo uma ukhuluma mina but mina ngiyakholelwa ekutheni uma ngikhuluma bese ke ngithinta impilo yami because mina impilo yami I've been through a lot izinto eziningi ngiyazazi mina bengithi mangilwa nomfana bengihlula maye ngekho ubhuti wami kodwa manginobhuti wami hayi ngeke ungihlule mfowethu kunjalo kunespirit malume esiqhamukayo ngaphakathi kwabantu bakini emamvusa amehla khona umuntu wasekhaya khona nje ngisho mina bekiyenzeka sokuthi ngithi awukhona umuntu wasekhaya khona la ngangidlala khona esikoleni kade sadlala ifinal eGUD lapho ngangifunda lo emlasayi sidlala ifinal eGUD sidlala nezwe lethu izwe lethu ngangazi ukuthi ayicoachwa umalume khona umalume wami ohlala kaN engangazi ukuthi ayicoachwa yena shuthi ungena kwami malume ngazi mangivusa amehla ngabona umalume ngiyazi ngitshela ukuthi uzobuka mina hey kanti uyisitha abantu uyisitha sami yabo isitha sami la ngaqala khona malume ngiqala ngiyinokha ngiyidlala yabo sengibona umuntu wasekhaya sekhona imora lesivukile yabo ngoba ngisho ngiyigoli lokuthi siye emapenalty ndashawa yimina yabo ngoba manje ngase ngiqala ngivuselelekile yena uvuselela uthi wawufuna ungihlaba ungihlikeze bana manje sekhaya ufuna ungihlaba uhlikeze mina malume ngitshela ukuthi uzokubuka ngenza uqaqa ngakithi uzokubuka kanti uyisitha yabo khona lento nje yenzeka la angiyazi ngathi spirit sami malume so abazali kubalekile ukuthi izinto esizikhulumayo la bezenze ize kunzima esinye isikhathi ukuthi abazali bayasebenza bagcina bengakwazi ukuthi lelo suku olulodwa nje leyo weekend eyodwa amathiwa bayadlala uhambe usupport ingane yakho makudingeka imali mhlawumbe ocoach ngoba nabo uthatha abantu abangasebenzi ezinye ingane bayayikhokhisa mhlawumbe ukuthi kuthengwa amabhola kuthengwa amabhibhi lo 50 rand mfowethu ukhiphe ngoba kusasa uzokhipha u15,000 we-rehab kanti ukuba ukhiphe lo 50 rand ngenyanga ukuze kugadeke ingane yakho ubuzogwema ukhipha u15,000 we-rehab ngoba ngempela i-sports siyagayidana esidakamizweni ngoba ngisho coach bayakubona masuqala isidakamizwa bakutshene futhi ukuthi yabo wena acebe futhi ekhaya yacebe ekhaya akutshene ukuthi azakuhambela azakufikelekini asho ukuthi hayi lo akasenzi ngendlela benza ngayo seku distance yabo sekunezinto azenza wrong yabo nomzali ke lapho sekumele aqale landela suku ngoba manje soqalile ucoach uyakubona ukuthi hayi khona izinto ozenzayo wrong uma umzali engasumanga lapho ile ngasikhathi ushuthi ubona ukuthi hayi umzali wami vele akanendaba yabo hayi ngobani nje ukutshengisa ngisho kuthiwa ngifike ngicele namhlanje ngisemacela ungithengela amakhokho kuphela inyanga kodwa egcineni maye sengithengelile ngiyabona ukuthi uyathanda ungisupport amandla ngekho kodwa mawuzovela ungitshela ukuthi hey angihlangana nebhola nje mina zizamele enye into ke vele uyicabange aboma kumele udlale ugqoka amalo amasokisi amakhokha nginawo kubuya lelalizo ukuthi angihlangana nebhola mina izamele yabo lento lokho confuse nje agcina sotshentsha amakhokha abantu seyiyaqala ke manje ke idemoni liyacasama ke uthi mawusiqala awude senglahlele nawo amakhokho uyawathatha yabo ngoba manje suneshow ukuthi mina ekhaya ke ngithengele into ezebhola yabona ngasikhathi idemoni laqalisa lapha selikusebenzisile selokusebenzisa one way uzoyophuma ebholeni ngakho ngeke ngithi mina umzali nomzali akayibheke ingane yakho ukuthi igudi kephi I supported ayisuke igudi khona ngoba ngeke ngisho ukuthi mina ake ubhukude nje ngikwazi ukubhukuda lokudlala kodwa ukuba ngangikhula ngithanda ukubhukuda umzali angisupporta ngangogcina sengikwazi yabo ingane ungabotha uthi ayingeke lo isidudla ke yadlala ibhola ayikho lonto uma umsupport ekugcineni uzodlala nango sikaphe story swaba umgijima ovelele engenayinyawo uya ovelele ovunye ugijima elizwe lonke
engenazi inyawo umzali wakhe wathi wena unawo unyawo uzogijimani hlala phansi ngabe wagcina senaye esebona ukuthi into yakhe inkinga ayiyeka wangena kwezinye izinto yabo kanti kahle kahle akekho umuntu emhlabeni ongenayo umsebenzi ekumele awenze sonke nje wasekhona emhlabeni uNkulunkulu khona into esokubekele yona ngeke akugcine uNkulunkulu kungekho akugcinele kona ngeke ngisho ukuthi sonke njengoba nasile emgaqweni omunye umuntu angasibuka sithathe kancane kodwa mhlambe ngelinye ilanga osibona sesenye into senethula ubufakazi sikahle kahle ubufakazi usoqoqa sometimes i-social yayo empini lingabuyi sometimes liyaya libuye yabo sisempini nasekumele silwe sizame ukubuyela emakhaya no ayimfowethu ugeqa amagwala mfowethu hayi idla amaningi esakeni mfowethu ungadlanga amaningi esakeni la mfowethu hayi uyobakaza ukuthi ufunani ngiyithanda kakhulu episode mfowethu ine-information eningi omncane uzokwazi ukuthi wena uqalephi uzogcinelela so naye azazi ukuthi uma ethatha lezo ndlela ehlupha esikoleni entshontshela izingane ikuphi lapha afuna ukugcinela khona ngakho ke bafowethu siyacela mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ucindezela subscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisposa ukuthi mawungena phakathi bese kuzitholela isiqephu sangalelo suku mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebeli Mp TV1 asilanda khona bafowethu nodadewethu abavele ngishiye idakamizweni abasuke bezosiqwashisa bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni futhi iziphi ingqinamba ababhekene nazo ngoba sebese idakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi mawungesilisa ungena ezidakamizweni ongazithola usungaphansi kwakho ukuzithola usuntshontsha ushawa abantu isayidi uyafa uyakhubazeka noma uyaboshwa uma ungwesifazane uzosithola umuntu osedayisa ngomzimba uzogcina usuyisisulu njengalabo abanye abayizisulu zabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba ngicabanga ukuthi akekho umuntu oyifisa ukuzithola ekuleso simo ngakho ke bafowethu uhlelo lolu siyacela ukuthi konke sikukhulumayo nikuthathe implement initiate emzini yenu nigade izingane zenu nani niyigade njengoba niza ukuthi kuthatha onesi odokotela amaphoyisa yona inqwaba ngoba phela ngithi abamba usikhotheni bese ke aphinda bheme yona lento awuthi ngizwe lento ebahlanyisayo umuntu agcina impilo yakhe ishona phansi emgaqweni ehlathini ngakho ke bafowethu siyacela niqaphele lapha enikhona lokhuluma uprofessor Ngwamkhiza Ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho asohlangothini la mandlakazi ngakho ke sancenga